premijer Srbije i ministar odbrane Ivica Dačić boravio je danas u Vranju. Dame i gospodo, poštovani gospodine predsedniče Vlade i ministre, gradu Vranju je pripala čast da kao domaćin proslave Dana sektora za vanredne situacije Ministarstva Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, izvinite, Republike Srbije, pozdravi i ugosti predsednika Vlade Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivicu Dačića, predstavnike Vlade Republike Srbije, rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova, gradonačelnika grada Vranja gospodina Zorana Antića sa saradnicima, pripadnike sektora za vanredne situacije, predstavnike medijskih kuća i ostale goste. Svedoci smo istinske požrtvovanosti i svakodnevnog pregalačkog rada svih pripadnika sektora za vanredne situacije koji su istinski heroji današnjice. Pozivam pomoćnika ministra, načelnika sektora za vanredne situacije, gospodina Predraga Marića da se obrati prisutnim. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Srbije, drage kolege, dragi prijatelji, prošlo je 6 meseci od snežnih padavina koje su u februaru pogodile Srbiju, a već smo se u avgustu suočili sa novim preprekama i novim izazovima. Ono što je u februaru, a i sada u avgustu bilo evidentno, da je hrabrost, požrtvovanje svih pripadnika sektora za vanredne situacije nešto što se ne dovodi u pitanje. Ali isto tako, jako važno da državni vrh ove zemlje shvati da se u ovu službu mora ulagati. I ono što nam svima uliva nadu je poslednja sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na čijem čelu je premijer, gde je dogovoreno da se izvrši prijem ljudi, da se obezbede finansijska sredstva za nabavku opreme i da ova služba, ovaj sektor još više da građanima Republike Srbije u godinama koje su pred nama. Želim da se najpre zahvalim predsjedniku Vlade Republike Srbije, gospodinu Ivicu Dačiću, na podršci koju je ovom sektoru dao. I bez koga siguran sam ovog sektora u ovoj formi i u ovakvom obliku organizovanja danas ne bi bilo. Želim da se zahvalim svim prisutnim kolegama iz ostalih linija rada na podršci, pomoći koju su nam pružali kada nam je bilo najteže i kada smo samo zajedno možda neke probleme i mogli da rešimo. I naravno i predstavnicima lokalnih samouprava ovdje prisutnih, jer je naša ideja bila da težište borbe protiv vanrednih situacija bude u lokalnim samoupravama. I mislim da je recept koji je Srbija i zakonski i kroz usvajanje nacionalne strategije primenila jedan recept koji je prošao niz teških ispita. Ali sam siguran da bolja kadrovska popunjenost, ulaganje u tehniku i opremu jeste
sigurno za sve građane Srbije znak da će ova služba dati sve od sebe, da što manje žrtava bude, da što manje štete bude. Ja vam se svima zahvaljujem, čestitam vam dan formiranja sektora za vanredne situacije, čestitam svim nagrađenima za herojska dela koje su učinili u februaru mesecu ove godine, spasivši 310 građana ove zemlje od sigurne smrti. I želim da vam poručim, nastavite ovako, sigurno će građani Srbije znati da cene ono što radite za njih. Hvala. Gospodine predsjedniče Vlade i ministra unutrašnjih poslova. Vaše preosveštenstvo, dame i gospodo, dozvolite mi da vam se obratim u ime Vlade Republike Srbije. Veliki izazovi sa kojima smo se kao zemlja suočili samo tokom ove godine u vidu ekstremno niskih temperatura i velikih snežnih nanosa koji su paralisali normalno funkcionisanje života na skoro 70% teritorije naše zemlje, do ekstremno visokih temperatura i nezapamćene suše, usled kojih su besneli veliki šumski požari, još jednom su ukazali na potrebu daljeg unapređenja sistema zaštite i spasavanja. Neophodna su ulaganja u preventivno delovanje, ali i pravovremenog reagovanja u cilju unapređenja organizovanog odgovora u slučaju katastrofa, i to kroz jačanje ljudskih kapaciteta u vidu prijema novih 500 vatrogasaca spasilaca i snabdevanja novom i modernom opremom za reagovanje u vanrednim situacijama kojima smo kao država izloženi i samim tim podizanje bezbednosti i smanjenja broja ugroženih i materijalnih šteta. Operativnu srž sektora čini samo 3000 vatrogasaca spasilaca. Ta brojka možda nekomu izgleda velika, ali po broju vatrogasaca statistike govore da smo skoro na poslednjem mestu u Evropi. Po broju vatrogasaca po glavi stanovnika. Imamo ih manje čak nego Albanija. Zato smo i doneli odluku da dalje jačamo naš sektor i kao što ste malo čuli, doneli smo odluku da primimo novih 500 vatrogasaca spasilaca, jer upravo u trenucima kada se vanredne situacije dese, mislim da država tek onda i društvo u celini spozna kolika je važnost ovog sektora. Pošto mi to već unapred znamo, onda moramo da se dobro pripremimo da možemo da delujemo i u tim situacijama. Bez obzira na taj mali broj, ovi hrabri ljudi su uvek spremni da daju svoj maksimum u zaštiti života, zdravlja i imovine naših građana, kao i životne sredine i kulturnog nasleđa. Samo u proteklih 12 meseci pripadnici sektora su učestvovali na preko 46.000 događaja. Od toga najviše u požarima, preko 37.000, tokom kojeg su spasili i evakuisali oko 2000 građana. Naravno, želim ovde da se zahvalim i drugima koji su učestvovali u akcijama spasavanja, pripadnicima Vojske Srbije, pripadnicima cijelog našeg ministarstva unutrašnjih poslova, znači i policije, žandarmerije, naravno i radnicima javnih preduzeća, lokalnih komunalnih preduzeća i tako dalje. Nagrađeni